Evo, dobili smo odlične savjete kako da se vratimo svakodnevici. A danas u rubrici Život mimo politike sa nama je gost Amar Borančić, političar. Pa dobro nam došli. Dobro jutro i hvala vam na prilici. Evo ovako, ovdje razgovaramo, kao što ste već upoznati, o pitanjima koja su možda ne svakidašnja za političara. Nas zanima vaš početak. Vi ste prepoznati u političkom životu, naročito kada je riječ o mladima u politici. Da možete da vratite vrijeme, da li bi politika opet bila vaš izbor? Pa sad koliko se sjetim koliko je to bilo davno i ne više toliko među mladima, ali ima i nekih 12 godina zapravo tome. I ovako da direktno odgovorim na pitanje, ponovo bi bila nakon cijelog tog iskustva koje je obilježeno ovako različitim previranjima i dobrim i lošim stvarima, ali sam ubijeđen da ne bi, kad bi imao priliku da se opet vratim na početak, ne bi mijenjao taj put ni jedan pedalj. Zašto? Zato što vjerujem da je to na neki način oblikovalo i mene i moju ličnost kakva ona jeste danas. Uvjeren sam ili želim tako da vjerujem da sam i uspio da dam ipak doprinos nekim procesima koji su se u svakom životnom dobu ticale moje generacije, mojih vršnjaka, mojeg društva, od lokalne zajednice iz Bara odakle dolazim, pa i do nekih ukupnih omladinskih politika u Crnoj Gori, a kasnije nekih drugih političkih procesa. Vjerujem da je potreban ipak glas mlađih ljudi, glas nove generacije. Uvijek sam volio da kažem da društvo koje mi danas kreiramo jeste zapravo društvo u kojem ćemo mi živjeti. Dakle, mi koji sad stasavamo, sazrijevamo i da često nekako i zanemarujemo važnost toga da ono što mi danas posijemo, što mi danas kreiramo kao mladi, u takvom društvu ćemo sazrijevati mi, naše porodice, djeca i tako dalje i tako dalje. Tako da uvijek sam razmišljao, čini mi se, o važnosti toga i htio na neki način da dam nekad ranije možda i kroz civilni sektor, kroz neki aktivizam, a kasnije čini mi se onako najdirektnije kroz političko uključivanje. Dakle, još jedno zapažanje, čini mi se da mladi ljudi često imaju onako otklon prema politici jer je posmatraju isključivo kao partijsko djelovanje. Iako ja dolazim iz političke partije i njen sam funkcioner dugo godina i tako dalje, važno je razgraničiti da političko djelovanje ne mora nužno biti i partijsko djelovanje. Dakle, svako djelovanje u smjeru oblikovanja društva, kreiranja zakona, sistema i tako dalje jeste političko djelovanje. Političke partije su jedan važan segment njega, ali je važno da mladi ljudi razumiju da treba da budu svakako politički aktivni i da je to nešto što im može donijeti samo dobro njima i društvu. Dakle, to potiče i od jedne porodične tradicije, ajde da kažem, dakle, gdje su tim liberalnim politikama stasavali, dakle, i moji roditelji, porodice i tako dalje u nekim vremenima 90. godina, sjetit će se vjerojatno stariji, mi smo dosta mlađi, što se dešavalo sve tih godina i na koji način se vodila borba za neko bolje, slobodnije društvo i suverenu državu i tako dalje. A dijelom to proističe naravno iz ličnih osjećanja, iz potrebe za, čini mi se, pronalaskom neke lične slobode, a onda i projekcije te lične slobode na borbu za ukupnu društvenu slobodu i otvoreno društvo u kojem će moći svaki pojedinac bez obzira na bilo kakve različitosti da manifestuje tu slobodu. Tako da onako uvijek se sjetim neke rečenice kad govorim na ovo pitanje koja kaže da nije suština i sreće i zadovoljstvo pripadati većini po svaku cijenu, već je sreće i zadovoljstvo u slobodama, u ličnim slobodama i u tom osjećaju komoditeta sa samim sobom. Tako da mislim da je to neđe bila inspiracija u samom početku. A kako su izgledali vaši početci? Da li se vaš život tada razlikovao od života vaših vršnjaka? Pa mislim da jeste. Dakle, prisjećam se sad kako govorim da su tu bile različite organizacije. Mi smo čak sa mojim prijateljima Slobom, Nikolom, Tijanom, mi smo tada oformili jednu studentsku organizaciju koja se zvala Student for Liberty, studenti za slobodu, koja je promovisala ideje liberalizma, otvorenog društva i tako dalje. To su bili lijepi dani ovako u odnosu na ovo. Danas onako bezbrižni, interesantni. Stvarno smo, vjerujemo i danas, ali smo tada onako potpuno naivno, idealistički vjerovali u te ideje otvorenog, boljeg, naprednijeg društva, srećnijeg života i tako dalje. Tako su to bili neki početci koji su vezani za takav aktivizam i definitivno da je to oblikovalo na drugačiji način život. Prije svega, to je bilo dosta više prilika da se upoznaju različiti ljudi, različite kulture. Dakle, znate, vi stvarate veze i sa drugim mladim ljudima iz drugih država Evrope, iz regiona.
pa čak i neke eventualne predrasude koje možda imate ili koje imaju ljudi sa druge strane, imate priliku da ih razbijete, da pošaljete jednu drugačiju, ljepšu, bolju sliku. I vrlo je važno, vjerujte mi, za budući razvoj naših društava, dakle da naša generacija stvara te veze, da razumijemo jedni drugi i da zapravo kroz sve to vidimo da ne postoji neka značajna razlika među nama. Naravno, tu je bilo i nekih negativnih stvari koje nosi javno djelovanje, koje opterećuju svakako jednu mladu ličnost, ali mislim da je mnogo više onih pozitivnih. Tako da, kako sam kazao i u odgovoru na prethodno pitanje, ne bi se kajao zbog bilo čega i mislim da je to bilo jedno dobro i lijepo iskustvo koje može da na jedan sjajan način oblikuje ličnost čovjeka. Znači, oduvijek ste težili ka nekim boljim promjenama, a da li vam je možda politika stvarala dodatnu odgovornost u tim godinama? Možda su vaši vršnjaci bili dosta bezbrižniji nego vi? Pa čujte, već sad kad počinju sjede u kosi, sad razmišljam da li sam možda nešto i propuštio. Ako i jesam, vjerovatno sam ga nadoknadio kroz neke druge stvari o kojima govorim i bilo je nebezbrižnosti. Znate, onako, sjećam se da mi imamo neki ispitni rok na fakultetu, a imamo paralelno i neke parlamentarne ili lokalne izbore, gdje onda morate da idete sa kolegama, da se onako politički tučete i tako dalje, ali sve to bilo slatko, jako možda bi neutralno posmatrano bilo i naporno i tako dalje, ali vjerujte mi da je bilo slatko. Ako čovjek nešto radi sa pasijom, sa zadovoljstvom, sa iskrenim uvjerenjem, to ne može biti naporno. Iako možda mogu da posmatram te stvari kao onako izazovne i naporne, meni lično i nijesu bile takve. Da, evo, dio javnosti ima predrasude prema mladima u politici, odnosno problematizuje njihovu stvarnu snagu u partijama. Vi ste vjerovatno imali dosta kontakata sa mladima u politici. Da li partije zaista njima daju snagu ili samo prepuštaju te savjete mladih? Pa mladi nisu ni imali u prethodnim godinama najbolji položaj u političkim strankama, ali čini mi se da to ide na bolje. Dakle, to su procesi za koje se stalno moramo boriti. Mi smo dosegli u jednom trenutku ipak neki nivo bili. Sad je taj nivo malo lošiji nego što je bio prije 4 ili 5 godina. Međutim, upravo vam to govori u prilog činjenici da se za takve osvojene slobode nisu stalne, nisu permanentne. Dakle, za njih se uvijek mora boriti. Vjerujte, evo i kroz svoju političku stranku sam morao da se namećem kao mlad čovjek, da tražimo izmjene nekih programskih rješenja, da se mladi uvaže kroz to, da ne znam, mladi imaju zagarantovano pravo glasa u partijskim organima i tako dalje i tako dalje. Primijetio sam da je taj trend i u drugim političkim strankama onako postao dosta prepoznatljiv. Međutim, čini mi se da zadnjih par godina, kako u svim oblastima života, tako i u omladinskim politikama idemo nekoliko koraka unazad. Tako čini mi se da i danas mladi služe više kao dekor. Evo, ako posmatramo Skupštinu Crne Gore, političke stranke i tako dalje, nisam siguran da primjećujem da neka mlada generacija ima toliko možda prilike koliko imala prije nekoliko godina unazad. Ne primjećujem da se čuje toliko glasnih studentskih organizacija, civilnog sektora i tako dalje i to je loše, vjerujte mi. Dakle, jedno društvo ne može da iskorači naprijed ukoliko se ne čuje glas mladih koji moraju uticati na društvo u kojem će oni sutra da žive. Dakle, mi imamo u toj formalnoj ravni organizaciju, ne znam, nekih studentskih parlamenata ili Skupštine Crne Gore koja organizuje jedan dan za mlade i tome slično, mada nisam primijetio u posljednje vrijeme da se i to organizovalo, ali to je samo folklor. Dakle, mladi moraju da budu na mjestima odlučivanja, ali moram da naglasim, dakle, kvalitetni mladi ljudi koji su reprezentativni za onu grupu koju predstavljaju, jer u Crnoj Gori smo imali jedan negativan trend koji je ogledalo, čini mi se, nerazumijevanja što znači uključivanje mladih u politici, da smo mi u jednom trenutku imali onako potpunu čistku nekih starijih kadrova, bez obzira su li oni dobri ili ne, i davanje prilike mladim ljudima koji su potpuno neiskusni, koji nemaju nikakvog životnog ili profesionalnog ili političkog iskustva i čini mi se da to neđe samo se negativno odrazilo na ukupnu državnu politiku. Kad čujem, vjerujte mi, neke kolege u parlamentu Crne Gore što govore, nije mi dobro. Dakle, ako su to mladi ljudi, možda nije lijepo kazati, ali takve nebuloze i besmislice o kojima oni pričaju upravo govore u prilog ovoj činjenici da nije dovoljno da ste mladi.
Dakle, nije dovoljno da imate 30 godina, morate da imate i malo pameti za to što radite. Tako da čini mi se da nismo na pravi način shvatili te procese u Crnoj Gori, a opet to pokazuje još jednu stvar da političke partije nisu dozvolile možda jednoj generaciji mladih ljudi da se na dovoljno kvalitetan način izgrade kroz politički život unutar same partije na nekim pozicijama, ne bili mogli da plediraju na takve odgovorne pozicije kad dođe vrijeme. I zato imamo ovakvu situaciju i kad sve to umrežimo ovako i postavimo jednu širu sliku koju sam, nadam se, uspio da objasnim, dobijamo i odgovor na pitanje zašto je toliko važno da se mladim ljudima daje prilika da postepeno, step by step, vremenom grade svoje pozicije. A ko je vaš najbolji prijatelj u svijetu politike? Čujte, neke moje kolege bi rekle da nema najboljih prijatelja, a neko bi čak rekao i prijatelja u svijetu politike. Međutim, ja bi mogao da kažem da možda i postoji moj prijatelj u svijetu politike koji nije političar, ali koji mi uvijek onako pomaže svojim savjetima, usmjeravanjem i tako kritikama često i tome slično, tako da mislim da je taj jedan moj prijatelj ovako dao značajan doprinos mojem političkom djelovanju, ako se ne bavi direktno politikom. Ako bi morao da govorim direktno o politici i političkoj stranci, tu svakako moram da izdvojim i moje kolege iz partije, generalnog sekretara, predsjednika i tako dalje, koji su ipak u prethodnih deceniju, ovako od mog punoljetstva praktično do danas uvijek bili onako snažna potpora i mali razumijevanja za neke često mladalačke onako izlete i onako malo možda naprasne stavove koji možda i nisu bili mudri u trenutku, ali su bili svakako dio mladalačke energije. Tako da sa ove distance kao malo stariji, ne mogu reći stariji, ti ljudi su, čini mi se, imali razumijevanja da ne sputavaju takvu energiju, već da pokušaju da je razumiju. Tako da moram sa ovog mjesta da iskažem zahvalnosti njima i možete naći prijatelji u politici. Dakle, mislim da to nije nemoguće, da je to predrasuda u Crnoj Gori. A ima li političara sa kojim ne razgovarate i zbog čega? Pa, mislim da nema. Mislim da možda ima neki koji ne razgovaraju sa mnom, ali ja razgovaram sa svima jer trudim se, to je ono što uvijek ističem u razgovoru i u diskusijama sa prijateljima, sa kolegama, da je vrlo važno u javnom životu, javnom nastupu, političkom nastupu, ovakvom ovdje nastupu, u političkoj debati ostati jednako direktan, iskren i neposredan koliko i u privatnom životu. Dakle, važno je, nije lako, ali je važno, čini mi se, da čovjek uspije da očuva upravo taj svoj ljudski odnos, da ne dozvoli da se pretvori u jedan politički aparat i u jednu onako političku mašineriju koja će izgubiti svaki ljudski oblik. Tako da mislim da je vrlo važno da sačuvate, naročito u politici, naročito u današnjim vremenima političkih previranja, tenzija, međusobnog nerazumijevanja i ne samo nerazumijevanja, nego i želje da se ne razumijemo, da se sačuva jedan neposredan ljudski odnos. Vjerujte mi, to je moguće. Dakle, kad god komuniciram, kad imamo neku debatu, nastup, okrugli sto, neposredno prije i nakon toga sa kolegama imamo sasvim normalan i bazičan razgovor kao sa što i vi i ja razgovaramo. Tako da mislim da je to moguće i da je potrebno da pokažemo malo više tog ljudskog lika u politici. Dakle, razumijevajući sve razlike, potrebe da se neki potezi moraju povući, nužni su i tako dalje, kroz jedan makijavelistički pristup politici, ali mislim da, naročito u Crnoj Gori koja je mala država, mi smo svi upućeni jedne druge, treba sačuvati od teških riječi, od pokušaja ponižavanja nekoga ko sjedi sa druge strane, omalovažavanja i tako dalje. Dakle, možemo da sučelimo svoje ideje, ali nema potrebe da dovodimo u pitanje ličnost sagovornika, tako da evo, na koncu konca nema nikoga sa kim ne razgovaram. Iako ima vrlo oštrih riječi, ponekad ja znam da pretjeram u kritici politike svojih oponenata, neka znaju i oni, ali na kraju dana mislim da je sve to dio posla. Da, evo ja vjerujem da ste tokom svoje dugogodišnje karijere doživjeli razne situacije, a da li postoji neka možda neprijatna situacija koju ste dobro zapamtili?
Pa čujte, bilo je u politici često, naročito u izbornim procesima, ima dosta neprijatnih i nezgodnih situacija, kako da krenemo od unutar partijskih razgovora i brainstorminga, gdje nekad bude ovako i neprijatno, pa do tih međupartijskih trvljenja, pa nekad i u direktnom radu sa građanima. Dešavalo se, ne znam, kao mladinci kad bi delili neke materijale da su ljudi iz svojih kuća prijetili čak i sjekirama i ne znam, to je onako bilo vrlo neprijatno, jako smiješno iz današnje perspektive. Ali izloženost javnom prostoru često zna da bude neprijatna. Naročito ako u tom javnom prostoru imate svoj jasan stav. Tako da, vjerujte mi, ako nikad ne govorim o tome javno, a postoje neke kolege koje vole da prave onako spektakli i fešto od toga, često se dešava da dobijam različite prijetnje na društvenim mrežama, putem telefona, ne znam, Facebooka, Instagrama, Twittera i tako dalje, koje su onako vrlo morbidne, vjerujte mi, koje su prijetnje i ubistvom i prijetnje porodici i tako dalje. To je možda najmorbidniji. Kako se nosite s tim? Pa vjerujte mi, nije me to nikad potresalo izuzetno. Nekad sam znao da onako, kad imamo neka politička previranja, screenshotujem to da objavim na svojim mrežama, prosto da ukažem ljudima koliko je loše kad idemo tako daleko, naravno anonimno, isključivo poruku. Ali nije prijatno svakako kad pročitate tako nešto, ali me nije nikad naročito uznemiravalo. Tako da se nikad nisam i trudio da se to na neki način procesuira, jer vjerujem da takvi pojedinci koji na društvenim mrežama, mobilnim telefonima i komentarima ili ne znam, koji se bave takvim stvarima, da nisu sposobni da se bave bilo čim drugim. Tako da takve prijetnje kako sam uvijek i mislio, uvijek bi ostale neostvarene. Tako da mislim da ne treba davati pažnju takvim pojavama. Ono što je možda najneprijatnije što nekad i vaša porodica to čita, čuje, vidi, onako su nekad uplašeni za vašu bezbjednost. Kad se vratite kući sa neke emisije ili slično, da kažu kao pa je li to baš moralo tako, pripazi se i tako dalje. Ali mislim da nema mjesta strahu. Jer ako dozvolite da vas strah obuzme i da razmišljate prije svake riječi što ćete izgovoriti na taj način, mislim da onda politika gubi svaki svoj smisao. Onda onako postajete nedefinisani. A mislim da je naš posao upravo da pokušamo na najbolji način, najdirektniji, najelokventniji, najotvoreniji da izrazimo ono što su želje građana i da istinu saopštimo što je direktnije moguće u oči javnosti, ne bi li građani uspjeli da nas bolje i lakše razumiju i ne bi li na taj način oblikovali političke procese na jednostavni način. Dobro, neki bi ipak mogli malo da razmisle prije nego što dogovore i speci pa reci. Slažem se. A evo, vi imate iskustva u političkom PR-u. Koliko je ono što se javnosti prezentuje drugačije od onoga što je istina u politici? Sve češće. Dakle, taj trend uvijek bio prisutan jer važan dio politike, kao i svakog drugog posla, jer kao maloprodaje, kao teleshopa koji gledamo na televiziji i tako dalje, važno da predstaviti svoj proizvod. To nije sporno. Međutim, čini mi se da u Crnoj Gori imamo jedan sve negativniji trend da se ne pokušavaju naći najbolje karakteristike vašeg proizvoda kako bi ih istakli. Kad kažem proizvoda, mislim na političku stranku, pojedinca, političara i tako dalje. Nego se sve češće pribjegava različitim manipulacijama, neistinama i tako dalje, poput onako onog jastuka sa perijem, slikovito kojeg prospete i onda izvolite vi kupite to perje pa ćemo vidjeti je li to tako. Tako da često imamo pristup da se prosto saopšti neka stvar bez ikakvog osnova, pa onda dok se to demantuje, dok se dođe do istine, prosto to ostane u ušima javnosti. Tako da je politički marketing i PR vrlo interesantna, vrlo dinamična stvar, vrlo može da bude nešto što može da značajan zamah društvu, ali čini mi se da je u posljednjih 5 godina naročito to postalo jedno vrlo opasno oruđe u Crnoj Gori. Kad se ono nalazi u rukama neodgovornih pojedinaca, to može da bude vrlo opasno. Naročito u eri onoga što se dešavalo u Evropi i u Americi prethodnih 5-6 godina, sad i kod nas postala stvarnost. Kad govorimo o fake news, o različitim botovskim stranicama i tako dalje,
gdje se onako, ajde, mogu slobodno reći, izluđuje javno mnijenje, gdje vi ne možete da utvrdite što je istina. Dakle, nekad u tom moru laži koje se plasiraju neistina, vrlo je teško, čak je to i strategija. Neko, dakle, misli da je jednostavno, da je to slučajno, ali vjerujte mi da nije. Dakle, čak i strategije određenih političkih centara moći da se upravo na taj način izbezumi javnost i da prosto nije sposobna, a građanin pojedinac nije u stanju da razumije i da razluči što je istina, što je neistina na osnovu činjenica. Zato je važno da se uvijek, permanentno, stalno politički edukujemo, društveno edukujemo, da pratimo procese, a važno je i da mi sa ove strane uvijek imamo što direktnije, jasnije i otvorenije poruke prema građanima. Dakle, bez onih klišeja koji su dugo bili popularni u Crnoj Gori, dakle, da kažete sve, a da ne kažete ništa, već da razgovaramo vrlo direktno i otvoreno, onako kako svako može da nas razumije, ne bi li upravo na taj način dali neđe doprinos da se raspetlja to vrlo zamršeno klub. Upravo tako. Amere, hvala vam puno što ste bili gost našeg jutra i što ste podijelili možda šta se sve nalazi iza politike.